Abusua na wahwe atwa mu di o man Ghana ya tia sempa ne nyina ne se odupon kese pa na etutu ye ewo Ghana Emeritus Dr. Apostle Kwadwo Safo edane editor na ansa na no edifo bebre na ene ka ansem edefa ho na difo power ekere se mampeni John Dramani Mahama se wo pega na ye dia woni kan kono ko hu Dr. Kwadwo Safo ansa ena wapana so bedane atawada ne atawa busua se wo ko ye se wanko ena nanu kwasie dai enye beto onyomo nse so kire se papa no adane ato ya wato nanum ewo nse de busua de kan ho ye ko video no se ne difo power kan ansem se fa ye ba be de akyi nkomo ye won kofo bi anyame aseda yo mo super ordinary san kofo ye nse wo okoto so obi se na twum na ko ebi te se ye papa Apostle Kwadwo Safo Kantanka yan papa Adaguraja Stephen Adum Chebia Shatawale and President John Dramani Mahama ye nse wo mo ultimate say san kofo so no we pillars. You cannot destroy the pillar. Sir President Mahama yemi omo wadi aso bako Kantanka nase na papa ndo nsa to no so ansa na papa ndo wa wu. Nti abusia video ne yakwa akwhwa aba no Dr. Power and as D4 Power ewo menchen wa ha ye bebo apni ebisa ne se aso se mampeni ekoye a e papa bi ne befi amodi am my Ghana se wan konso a esunsun so aso no ene se mensa wo bre no too much GH no guso a hwe se no me subscribers me so na de be ona ka ho sa no upload it to on first person ya won sa ebidika ka ho se na ndika kan no ye ko D4 na fe ni komo o D4 mo wa kwa ba Me Joseph me aba papa bi bia boko obo ade ado ho ade so kode ye nyame ase odi for wo kan say mampeni John Dramani Mahama enku Apostle Dr. Engineer ansa na so kan Daniel so e bo ni amese so ko hu na saying this one ko hu so be e na be bade ama o man Ghana na ye ni kan mi say oti asem na yo madase na me kira wa hwefo meti asem na anya no papa no obewu this month. Okay. Anutina Excellency John Dramani Mahama ko hu papa no because spiritually papa na bo my Ghana ho ban papa no ono na obo my Ghana ho ban enti se president ko hu na dia enyoma be ko yie se president Mahama nkwa ko hu papa no na papa ne dia wu dia e be etene e dia mo my Ghana kakra Orifo ye Ghana ya ye we difo bebre wu ye wo sunsum nyuma ye fo bebre wu enti edian sonko na danso e wo Apostle Dr. Kwadwo Safo mu anti ono ena nyame ede na si wo se wo de bo man Ghana ho anaso no na e bo man Ghana ho ban edian na da sonko e wo no a enu nti wo se wo no na nyame de sa wo ontimi fa mo bia de so no nko a okay Apostle Kwadwo Safo onye nipa sania yehu no. Okay. Kwadwo Safo akoyete se Yesu Kristo. Akoyete se Jesus Christ. Oba ne dim na ne dia anye den. Anje no. Ukọ abrochire countries na mo ye ya ka se ne ade na. Tumi o mo de ye adwuma no. Enye nipa tumi o. Eye super ordinary tumi. Apostle Kwadwo Safo tumi ekuta ne Ghana konfo Ghana asofo Ghana edifo bi ani half papa ne demo so nko demo my Ghana sa Ghana eso ni mu ya ka Ghana be chen USA ka Ghana be chen other countries but essence say ye hu emfasoa e wo papa no so papa ne de tumi no e de ko and I hope he say the andro anadu me hu ya no be ye no kore so the mechi edieja Adum Chebia Odifo enro na duni hu ya no se enro dia me hu ya no because na me bom paye bisa se papa into kosa wamfa atom ekuta na nja obia na picture ba me ne so dia Adum Chebia Prophet Stephen Adum Chebia ona ne picture ba me ne so Odifo be bisa se why Adum Chebia because papa na ye hwe na de ba be ma no wo ho Kwadwo Safo Kantanka Junior afe lawyer former MP de Magudamekwa Benya constituency Adwa Safo anso ewo ho ema difo ojenyamekwa beka ase mantle no ka wode man ba be man but wentimi ansom ama na kwakodi Adwa Safo a wonta de itina obi a wo ye sunsum nyuma sa na wo mma
na ye otia simple na ye hu ne ba be ma na ono na edi na mo chi na adwuma ne ade nyina wo tu hu bra ne ade na wantimi afa ma ne ma no de koma adom chedua yo medase sunsum adwuma a different altogether. Ubetimi hu odifo bi oye powerful pa but obewu no sa adom ne fa e bia no wa fa ne ba no wakofa na wo fa asibi ana ne bushia ni bi ana bonte suni sa ne sunsum adwuma ne te sunsum adwuma sunsum ne chusu okay enye ni pana adom sunsum ne kutam na dema okay sunsum no wu sunsum na echusu yes entino apostle kantanka tumye kuta ne babi entimi nkuta okay ne papi entimi nkuta yes unim sa ne babi betimi kuta anka papa no ne man ya ka ne wia papa na ma ho aka na nsupake adentia that is afwan kuta no fa ma obia so the safwan ma obi dia and your moya cast in area, there was no Nisaba Panbacon, only your coyon. Titumian the Kutapa Pano, and rather said that the neighbor Ghana, Saba Panamara, no more Boa Ghana, just like that. In the Papa no ordinary you. Or your super angel be a yam said that a cretin said, Umbechinama or my Ghana. Ain't ya bra papa tears in another papa train, said Ghana penny for a bit 2 and a more one train, a cocotono, a casa papa, you rather the man of a doom of my Ghana. Capapan the cast no young prank come catch us on this car. Cobeya cast no goom, cut Uncle Career singing a bit too boom Ghana. But Ghana pen for me ninks or Mokoy or Manco, so man, corner upon the side and the court and some pomo dear. Ghana be pray. The will winning no maybe a cost for Ghana and what thing. Because or do Pong what Ghana yemi answer. Backward the carco na camionu back also and not for me. A cabaco pet. Sassanin Panisu war or do Pong be any Ghana beam. Do Pong and Sunday Kuta Ghana. J.J. Lawrence. okay Apostle Kantanka. okay John Dramani Mahama. we mu na yedu pomi ensa woka No Kuta Ghana. Sisi akai mampeni John Dramani Mahama Aka John Dramani Mahama. Nti Ghana for so Mahama mu ye. After even so 4 years na wan ko bi mu pa Ghana for so no mu ye. O mu pagya ne te se otumfo. Because Mahama and the Kuta Ghana mu. Odi for papa ho ne ahwe because so dey kan say doctor Kwadwosafo na eye Angela Obogana ho ban afei e mampeni John Dramani Mahama so honhom ni kura Ghana se behwe sa honhom ni mienu dwumadi a wo mudi wo man Ghana mu na yen hwe se wo ka se ye ka se na se Ghana Apostle Kwadwosafo sha sesef kuani na oye mfude ni ade fi ono de ba technology ni nyina aban bia penso bia na aban ni nyina ni nyansa wo so afi bia dura ne nema wo ye no bodwa eme wo sa Ghana mpanifo koho eni ade obeka se Ghana ne papa no eni ni ye ana support no mo de ma ne mu no na wantimi enyu support no Na papa ni hia de bia free Ghana mpanifo afama no odi for there now we have permission be free Ghana mpanifo up to now Ghana mpanifo afasa de na ma no no we have permission sanka Ghana be to say Korea Ghana be to say US Ghana be to say China and Ghana mpanifo afasa de na fama no odi for no ankoye bofo obo Ghana ho by de ko here permission de from my no say yes nyankopon ba asase so no then tell you no here permission so why adwuma okay se me ye di for na me kwa asase bi so a o se me bisa permission fi to me a e di asase no so okay ansa na ma ye de o se me asase we so ye wo to me bi a ne baby a ne powers ne dey etu okay but that make what ma se kwa me kroma kwaje kankan nyame e de ba Ghana Apostle Kantanka also the Ghana Sroma African Star at the Ghana 2 million no difference womb. Okay.
enti se na Ghana for pesa papa ne ye adwuma na wo san ko ma na approve as okay a free ndakwa apostle Kantanka cash no ye no there was no duty ne nyoma no ye na no duty free na ka papa ne nya kwan ebie na tabamu papa ne nya kwan na ka Ghana mpenfo agye ne product na tom na ka Ghana mpenfo ne nkwa abrochire nkwa kraka asemba na ka ebe top papa ne cars na ka oman ni ache papa ne cars atom na ka Ghana fa ne ntoma pa de ayedai efra na Ghana mpenfo ntumi anya sade yes before bra apostle Joseph Tiasemo and some deity be because or a reincarnated person will go akwaba ebise or a demigod ebise or joining all courts ebi crashes or kosunsun wiase or koshia papa no sunsun wiase ne ade ebise de papa no or ye sora bofo bi ebise papa no okra tumi bi odidi dwuma bi oye dey for ye sunsun mu ni pe ya wonim fo mi bisa say papa no tumi be mpa no odi ye dwuma wo ye nyame tumi e ya honhom bi e ye all courts tumi se na Ghana fo ka no ana say na ne tumi ni te papa ni kuta white spirit no eboro akoto so eboro abosom na akonfo so eboro tumi na e wasasi so da eboro so enti da oka so jono akota wa man small position apostle Kantanka na ye ka no ho asam ko Joseph the legend tumi a papa no ediso no the whole West Africa tumi pia no waso che tumi ekuta papa no tumi ekuta apostle Kantanka adia ba ko pe ana urade amfa ho tumi amansa papa no bebo nipa okay tumi ba ko pe ana urade amfa ndom Kantanka so bema nipa home eno pe minim tumi abofo kuta Kantanka nkuta bi because ono akasa himself no oyo obi ane maame awo no awu ene urade akasa wo bere nso san ko me soma enti ko gina mane mu ma no wo man Ghana mu as in other words o Nyankopon anisa Nyankopon fa no so be gina as nyame ane mu sini e wo man Ghana mu okay enti Kantanka ya nyame ane mu sini e de mo man Ghana o man bia wo ko so mo nyame ane mu sini wo so enti Ghana nyame ane mu sini ene Kantanka by Ghana for who papa no son faso ya mfa na anya hwe me say Kantanka ewi hwe asofo oba bewu ahemfo betoto aso police fo ene aban mu panifo ene etitiro ne abrempon eno ma be si wo Ghana no because papa no ti ase no na wa yo lumai de na so na taban no e kore Ghana wo di asema ma kan hwe enche endi ya afiwe nko na wiye afiwe enko na wiye etitsu ni ablempon ebeto aso na be chinkofo nsem enyama bi si Ghana da besi yes because ya hwere nyamya ne musini odifo ne bibusa se wo mo a ede apostle Joseph na doctor etoto okonfano chia wabako ho no oni wo mo ya adwene konfano chinya na fai ene Kantanka ultimate fa konfano chin compare Kantanka konfano chi akwala kura when it comes to spirituality Kantanka is a legend oh e ho Nyankopon ane musini otisa US ambassador in Ghana show my Ghana kakrake e ho Ghana kakrake Nyankopon de Kantanka is ho asna ne musini who is Konfanochi ya kwala ko me Kantanka Konfanochi he no Konfanochi enya Kumase okay enti me yamfa Kumase en compare Ghana there be enti me possible okay to me ekuta Kantanka ye di mu half eto wa Konfanochi to me ntono Antono okay Kantanka metene so am sorry in the realm of the spirit Jesus no nyani
Wo dey rada e be sie kantanka hwe dey be si. Odi for dey ne be si. Because odi for kwabnese ma dey ka be hye nkom se e da papa ne be da ni ato no so kesi bi pa beto. No kwene se papa nda ne to ni so so to ye pa. Se wo kire se da ye be si no bibi be si. Di for dey ne be si. Mulunkum be si Ghana. Ghana betane. Ewia mo that day. Ewia mbetighting. Because abofo nyina awia ho in that day. Wo de enta ma yanka say ye besie kantanka. Hwe enimpa e bewu. Ye besi o ma se kantanka. There's a 2025 emunye. Asam kasia na ato Ghana. Tisa Ghana mpenifo ansori nto anamo. Ankoye nyoma ebesisi nyoma no kwan a esum eda Ghana nim. Yes. Odi for send your crowd kan boss say doctor ayobi a wakwa aba. Wa be wi asepren na wakwa asa. Wawu asaba. Okay. Ebi kwa say the first time no okupie Morocco and the second coming obi pie mu Ghana. Ebi say adwuma wo ba bedi wo Ghana no wa ni enwie na wanye mu kwadampo. Enti wo koi obesan ababiem. Obaba homba Ghana. On say be pie mu. Yes, because we wie the mission. Ghana na a second advantage for us. But in me I accept it. Into the second cup, the third coming on Ghana. And then he never copy. Yes, and the riding down the danger. Okay. They do the nickel. But the second coming in yet Ghana. The third coming in Ghana. Because Ghana for winning. Matana say Ghana for pay. Yen say yen near. Yen push yen man in Koso. But you say what break Koswa na ye sell. Ghana for yes uncle for. Hear me jina ha catch say a lot of media houses bebre come and a diomo into the good news come post or more bad news say na buy your menya sika to aduane di. Yes, but no kora no and say so post to the end kora a church said there was one day the blessing will come. Good news no one day e dey shraba bro. Bad news no e dey shraba bro wende but techina e be bro ahwiase. Odifo papa is say say ready nyame ato nso dey afre no. Ye bisa say ni wo achi no what next? E dey ni besi. Papa ni wo achi no asam kase e be si o kantanka ebusuam. Na hu se ntokwa kase si ofie ho. Manson kase pa be man hu so. E ofie ho. En sam bi be bo aba ponten e wo kantanka fie ho. Ti me bo mpare se urade nka ebusua no ene mma na koma na dia bonsama hye so di be sei kantanka ni wo eche no. Yes. Odifo so ka say ensemble baba ntokwa besi o we be ka say o we say normal because ordinary person cry film a e ya na ntokwa na baba ni normal ntokwa e sunsun ntokwa eno na e dey na this sunsun ntokwa na ba to me ni no be corporate to me no obi ko pe bi dey na this sunsun ntokwa na baba no say na ba ya Ghana fo be hu say dey dey ntokwa na baba ni enibre ana this sunsun ntokwa na baba. Okay. Enibre and I decided to come back. Now, me say, kantanka, baby, I be see kantanka. Obey Holy Land. Baby, I didn't want to go back to no. Obey Concron assassin. I dear my wine or my sorry, no, I said, Luciano. Obia. Obia. Odifo say oni obi a odom Kristo asafo ni bi ehia na bia wa hia nipa na wo bisa ne so mo te se so yeru asafo adom ntime ho ye ara say in a way no wo mo aye no Nyankopon anesa Bible say e ma ye nyanya me fufu bi nkanya me ho enti we na wo mo ye no sa no ensunsunso so konfa ma na asafo ma na wo ni wo bi mu debi enso so so bi nyame so aye nyame dai
ye nyame kuma into obi fra me nyame no bone wo me de we also wa ye nyame kuma it me me rade okay because what try one asem say me nyame ketewa enti ne bone wo so be fra me nyame ne de we there was nothing wrong with it. Okay. Yes. Ori for Nansenya na say ye twa ni kwhwe resurrection asori a ye hu to kwa isi wo ho ni demonstration course a mabunu ne tre se papa ne call ye na kontabuo ni ade enkoso impenifo bi hye kuntura se disika ni ade nti wo mo ntwema Kristo asafo enye asori ketewa dom asafo a ewodom yie pa saa bere ya papa yi adane atoi wo tre se bibi besi wabusuani me no ye busuani de no hu sunsumu ne ebobo wabusuani me bisa se asafo se Kristo asafo ye asori na wagya no wo ho no sen na ne hyebere ne da atete Tumi e wa asafo ne mu ne hobiem papa no wafa ne change ene se na obi beka se na papa no wo mfiri nyame efu se Bible so besi na asafo na asama do appointment ntwe so yes enti tumi a e wa asafo ne mu eni hobiem odeko yes dentia because I saw na the fa pem flavor ade odifo boy na yentiase if you say in the realm of the spirit okay konya papa no e fa so de ode asafo no enya ne de yawo asole enya ne de ya sunsum asole asafo pani bi de ya sofo newu Rollins time Nana Anthony Kojobu ase and the surprise asori no basses and the muko baby ni ade nti no ye one of them penfo ni bi into the ministry fa pemono enya Anthony Kojobu ase de ya enti konya papa no fa sofo penny no e fa so wu ye no the same thing Anthony Kojobu ase fa so wu ye enti ade bia wan fa no kore endi ase no wan fa no kore ndua no na wie ye no e ya toro okay anu na mu hu no okay because nyame fie enya saa nyame fie ya asomdwe ni wodwo okay yes okay nti when wa boy am ye hu ora Kojobu ache ne die se ne fapem no emfiri nyame afi mi enhwe di asafo ne ne de friend sofo amoako okay wow na ye wo me nti o nyame frɛ wa de no kore nti aso de agbo ba we presa Tisa asafo no kopa Anthony Kojobu akyere akyew ansana asumreti ne yiniti wo eyi ne to asafo ne odifo afemi yentinsi Dr. Kodwosafo die no ne misa se sene Anthony Boacheko ya na chi ene ntoko asi wono so yeyi na busua na wo kyerɛ se sunsum from ntoko bi boba wa busua nim firi mu a wono so asafo anu woda no se Kristo asafo asɔre no sene no so na hyebrɛte ebetimi atumpon akonanim ebetimi abobɔ sene Kojobu achi die ye ana no die sanse wo firi nyame na oyɛ nyame na musini nti no ono ne fapem no fi Awurade nti na asafo no se Kristo asafo no de ebegina na eyin Kristo asafo edit 100 years engunde na guachina Kristo asafo ewo fapem engunde na guachina Kristo asafo mfiri nipa efre Awurade okay Kristo asafo entimi mfiri nipa efre Awurade how many years na Kristo asafo bai e bai ansansol bebreba what Kristo asafo ehosofo bi ho asamada what say media asole na ye enungwase enungwa what Kristo asafo ho wo meda e no na kire the quality that man is cause oni Awurade na dinkitan na de bia so anefa pemfre nyame no ichina ntiengo
Odifo afi wa ma yehu se Ghana se ne papa isabe a wokoide esum na adru Ghana na yemisa se se yemampene John Dramani Mahama wankwa nkohu papa no se ne wo kan no e de kye ne se ka wonko hu no mfa ne santo no so me dike bisa se edien na papa no be impact a wantimi impact am fa ma ne mba na je se mampene John Dramani Mahama no timi be impact sa den dia ma no adia na wo papa no wo so de ma president no enya ne mma dia e yo man Ghana nyina dia e yo man Ghana ye no ma enkoyie basa yo amemu a enkoyie ni adia de no 99 ideas na ekuta papa no papa no Kwame Nkrumah honhom e ye wa enti no papa no ka president ko ya ko be kire direction no make a cho last sasafo ni kutame no the same direction ko be kire president okay so ne be ya ko man ni betimi aye den e peja yes it is a president a share video ya ne catch a president assess sutia so modern so Obama kantanka state barrier Omuma Ghana nyina Emma papa no red candle. Red candle. Yes. Why red candle? Yes. Ghana nyina yenyusu candle. Because you win the brim. Because I kasiye ato yeni. Ya hwere blempon more than president. And I hwere. Ti Ghana nyina ma yeni mre. Na yam fix it candle night red candle. Okay. So Ghana for TMA. Na yam fansre. Na urade hu man Ghana mo. Na de ebe sori abo man no so urade yin free o man. Odifo ebinya ne sesubie. Ye nya biem. Dia metimi aka say na chi. Eja etwel kakra apostle prophet Stephen Adom Chebia. Okay. So the camera cast one now to me kwaji we ni free mantle no free. Yes. God is the last prophet who met great man before he left. Intene na ne ebetini aka say ne technology nyema no wo yese ne car TV nyema no wo ye no ebedu baby a Stephen Adom Chebia ebetini wo so wo yesa nyema ne bia na. There be no command the Japade. Okay. But when it comes to the ministry, or the Jap can't Apostle Stephen Adom Chebia. Okay. Me say Apostle Kodjosafo, head in the ministry, the Jap Prophet Stephen Adom Chebia. Whether you like it or not, one baby Adom Chebia the ministry and ebe shutuako. Ebe chipomu wa Ghana na nimbantiase. Yes. Odifo de o se eno ya sori no odi agya no afi e ba ne nwuma ne ade na no wo ye ne dia eno your mind Ghana dia na sese wo se ne ba no so wen sa dia no okay e ba ne cars ne Japade an ansa na do se papa ne di gya no e ya da papa ne da empafo e na abon se ahonhom ne be fa obi a obetimi aye sa dia no na no kra no enye sent from God. Enyama besi Holy Spirit be sane tongues be si ensanchani be si wo Ghana enso be bom enso be mun enyama ensanchani be brebe koso e wo Ghana de papa ne betompa odi for ne kra ne kwakora ne se mesi o man Ghana nyina safoa o man Ghana nyina safoa kora me nsem okay me ton safra Ghana mpanifo nyina so momode na ye omone me hia na me nkyere mkwanya ayefa so a Ghana be ye yie me be ka asem we Ghana ntie papa na me ka na asem no akọ
sisi ano ma president manyo man ka kire biem president momoden so be fle me se me babra fie na me hu na me no ndi nkomo na me kire president nyoma ba ko mienu miensa na oluma anye na so oluma ye sa de no wi a Africana be saba enkwam biem anya sa Ghana ewu se me no ka se Ghana ewu sisi a cause to me a protect no eko odi fo we na me se ne kra kra na we de akaba ko me fa we ntwom mutom na ye sores na me bisa se Ghana for se ewu si wo Ghana ha na nipa no e wodin or ye prominent person pe na fe ye attention free wo so na ye boy we asofo a e di kan share ko we so na me kan kan we se be share won ko na akwakọ ya prapre e wa asofo ne te se mu di wo na pe trend ana me fa wo pe trend and I mean type of imagine obi wo so dia pe trend because me so me what must say the Ruadi Kanameka or life for Son Becca said President Momodin so be Hun Kantanka, na nyoma elite Sabapanbeko, and Upsans of Pandu and I may say me to me because I don't want to put fear and panic to the people. Because when you listen what I said, the full meaning is Papanbu. And Tisanke, you was a commission comes up Papanbu. And I know channel from one almost more than 4 channels, Namaka also. Sabapano, the time or so, our Babu, the president in Komono. I don't need that trend. Yes, Ghana, and ya ya sofo. A binomo ya sofo. Or me ye funa sofo. A binomo ye settings are sofo. Yes. What if for say be a catcher, my first job be a catcher, so then I the catcher said. Asam kasiye bi ebo ba Ghana na Ghana fo emmo modern so mbebom paye de am man Ghana Ghana ye be si Ghana flag ti ase yes ye be yi Ghana flag if you soro dia kansan fo sa Ghana mpanifo nto anamwa who's a Ghana flag is a form. Now all the medias at the Ghana flag got to media so. That's a brim point to two. Ghana penny for one shaman. Almost on beside a natural monocran baby. Be because here they see. No one's a parliament house, Yadiko giant sang it in anno. Yes. Now said the Kojaya said Parliament House gate yano. A treasure of my Ghana, I will soon. Me say after Kantanka Chino. Monsha de Visua Ghana. I will see Hannah Brema crime me dear Comodini na is ye Dr. Power and as would for power and a educate and common message over your comment. Our comment section of what the Amanafi will be subscriber to me so a too much GH I saw the bell on the Pacamo Sano upload me to on the first person the house every can kebi no it's me who send it and some nonina is all the social media platforms or a too much GH all subscribe no like no share now when you have been so any beash redeem at the dark gold ever say share.